This week on SA's Got Talent. You kill my brother's wife, I'm going to come back and kill you. Everything comedy all of a sudden. What's going on? This is weird. The craziest episode yet. You just spit on him. This Thursday To be honest, I think Ian could do this stuff. on SA's Got Talent. SA's biggest show. Only on 2. Okulandelayo kuThatha bendisazi uba uzakuyazi uyenza le nto kodwa kwakuphambili kokuba nanku umntu endiyathela nanku umntu endiyathela kwibhontsi ambulane negazi yonke indawo DJ, my son, the hottie. Lenza kuta thingatshenzimela nje Hi, eyes and avoid. sesamagqibela kankqoyi isiqendu seThatha ngolwesibini ngeqala emva kwentsimbi yesithoba ku-SABC2. Woensdag is dit weer kuiertyd in Pasella by Guillaume, wie se nuwe album op pad is. Ons ontmoet Flippe Coin se Katlego Mabui, wat nou ook aanbied op SABC3 se nuwe oggendprogram Expresso. Bestee tyd in Bronkhorstspruit, kuier saam met Anton Goosen, Lorinda Hofmeyer, Gert Vloknel en Vernon Swart by musieklegende Skalkubert. En stap terug in tyd vir 'n onthaal uit die Fenisië van 1930. Pasella Woensdag 08:30 SABC2.